นิลาทุสุงไงฮอโจเซนบอนเจ้าวินิลาพาทาลัมเซปเทมเบอร์นิซิมซอมนิลโกวางโฮมนีทัร์สเดย์นิคุอินจงนิลาทุสุงไงคิดหิตีทุสุงไงเตาหิตีอิมาเลบักกันบาลูปกิตีไม่เลยเสียโซคารินจานีทาลัมเซปเทมเบอร์นิซิมซอมนิลงานิคุจนทุพนันบอลวินเซปเทมเบอร์นิซิมซอมนิลขัดสังขัดจักโกซอมนิลโกคุมินประกาศซา Governor of Assam และ VP Menon Minister of State Affairs จุเลDeputy Prime Minister Sardar Patel Holoyin ไม่เลยเลี้ยงป่าบดจันทร์จัวสิลงคุปยานกูวิน Manipur State Legislative Assembly Head ปีนมลวินหุนามิน Merger Agreement sign อันบอลสาวเวตินพงดวี จุดที่ Merger Agreement จุกับปมโพเวติน Manipur State Legislative Assembly อากูนิน Speaker TC เทียนคำล้ำไก่เนียน Minister กุบเล่ Member มิสอมลีลิทุมินทาลัม September นิซิมสอมนิเลกิตสังขัดจักโกสมลิลิกูนิขุจุนจุดที่ Merger Agreement อปมเลวนาวทูอันพงดวีฮิตโตกิลอนจุนตุคุมจันโนรีนิซิมสมนิเลลีนิขวาอิมฟัลคุปยากังลามุนาเอ็มเล MP และ Chief Minister ฮอโจซินอันอบนาวไซน์อันบอลนาวกังลา Agreement ไซน์อันกิบอลินสุดโตกิลอนจุนมันพูดจำพลัดนะอากิธาตุนโดกิดนะเฮดจิงนาดิงินจิงนิโคทาลัมนิซิมสมนิเลกิตสังนิเลสมนิเลลีนิโคเลยิมฟัลคุปีกังลามุนาจำพลัดนัฟเล็กไข่โดนักกินกูนุ่มดิ่งหินฮิจิจุนไม่ใช่ฮอโจเซนิอุมนาวมุนฮอโจเซียวอินมุนฮอเล่อีกขบนาวมุนฮอกลับออฟฟิศฮอโจเซีเล่คุซุงโจเซียสไลเตอร์เรดเฟล็กนักไข่โดสุเฮลดิวฮิตินทุปีเอพิตาวีสุเลอมาฮอนเซนาวาฮิจิกินกูนฮอสุบอยดิงาอินเดียนอาร์มีฮออินเดียนเซคิวริตี้ฟอร์สฮอเล่กูกินน้ำสิไปฮอนทอนโลฮิลาปันอหินละเตดิงอหิเซนฮิจินโคติงฮิเลไม่เลยทิ้งหน่วยมีอารามใบติงกอลฮอไม่เตลิปุนฮอ UNLF ปามเบกรุ๊ปฮอ PLA KYKL KCP ฟิกซอนฮอโจซีเล Police ฮอโจซี Police Commando ฮอ IRB ฮอ Manipur Rifles ฮอ VDF ฮอเลอดังฮอโจซีลิมเกตซาเลจิงเทยตานุมเจดิวฮิตินอิมาเลยบักกันบาลุบา Secretary General อัทโอบามันีสิงห์กิติปันทูนปินจุดที่ไม่เลยเสียสอยมาเลยบักกันบาลุพอนอัทุพนโดอุจโจสปามจัดูมันี President Federation of Haumi กรงันบาคุมัน Commander in Chief อารัมไบติงกอลปราโมทสิงห์ Commander in Chief ไม่เตลิพุนกอร์คอมกิตีไม่เลยทิ้งหน่วยมีหอคิกบคอมนาว Valley Based Insurgent Group สอคิกบคอมนาวa leader เปา President โกโกมีเลไม่เลยเตลียงปาตุเลตัวเรสบา MP เลยเสียมบาสนาวจาวบาจุเลChief Minister N. Biren Singh, Sukile Kokomi spokesperson, Kuraiza Mathobale, President Imam Meira Paibi Apunba Lubhozong, Chuchi Thupi Chu, Kopi Khatsi and PUV. N. Biren Singh Chief Minister Office in Ansodao, Kuki Tinoi Mi Ho Mizako Hon, September Nisim Som Nilegate Nihua, Mele Hotsungagal Abol Hitia and Soda Uchun, Zalinam Tamta and Suling Lautan, Hitokil Honchun, Manipur DGP Rajiv Singh le Manipur Security Advisor Kuldiep Singh chuchi thugu kisei chon sata in khul chilna kinein ahin la ahi mong nai adi mong nai tia aphot chet na ding imacha akimodo opoi chule chuchi thu kisei chu adi mong nai tia ta san theina ding imacha umpoi tin aphongdo thone ahin la mihim hin kho ven bit na ding le leila go ho ven bit hin na ding in muntina security force so ki ying sadi min akikoyen Zale namzo si ven bit na dingin pan akila zinge tin zong phongdo thoni sule amani na sei na a koiman thu ki thang ho mai khole thu aphot chet na umlo ho na ta san lo hil diu hi tin zong na phongdo thoni Secretary to Chief Minister and your friend bulebal nei lo thu ho a Manipur DGP thu pi apji a Manipur pumpi kiling hilan hin hitobang zolenal thu ho a mi pi suling lao Secretary to Chief Minister and your friend chunga dan nungzoya got na pedinga lo mahi Security Advisor Kuldiep Singh in thu ki thang mai kho rumor sole aphot chen umlo thu ho koiman nata san lo diu hi tia mi pi ho thu pi ahin pe kit wang chun ama pan Secretary to Chief Minister pa thu sei chu adi poitia aki phot chet ka sia 100% adi hi tia an sei sa hin hi chi mi pa jong hin standpoint ki che ta anei pun huyen amut mut na langin on le in sule ku ki sia so hon sei nawa hichi Kuldiep Singh hin ato na mun a thla su nom lo zia Biren zo se azop hi tia thuphon an bol saw hitan Central Government in pressure NPZ o hite ding a hin
Security Advisor Kuldiep Singh in athu sei in khel kidin yuta na bolin akinung heyin mi pi ho zo in hlemlung mongo kide mai le hon September ni sim som ni leget ni khole kangla muna independent phongdoh ding salai to red flag khai do ding chule mun zo sia salai to red flag khai do ding agu do hitan ipiong so ding sei the wang hi pui Manipur DGP Rajiv Singh in Tuibong Kopiaom SP Office muna kuki CSO hoto meeting ana nei na wachun ama pa na sei na Chief Minister Office akona thu hongki phongdoh chu jouthu he bovin Security Force ho akon le Intelligence Agency ho akona hongkun do zong a hipon ki thu a Central Government to zong ki hona kanai yo hitai tin a phongdoh e DGP na sei na thu ki phongdoh chu adi poitin a phongdoh in ahin la ama pan zong chu chi chungchang thu a thobal SP chu head sa anan pesa na hitai tuibong khopia DGP pato kuki CSO ho ki hona wachon kuki CSO hon Manipur Police hon panpitu mane nau thu ho an phongdoh win adi sena galman cha ho chungchang thu an podo win kuki police ho pan lova Manipur Police ho MMG training abol sa nau thu ho ado ana an bolo chu DGP Rajiv Singh an don budin Kuki Police so zong MMG training course ki bol sa ding chule MMG phabep zong kuki te chena gamsung ho a ki koiding hitin an phongdoh e Manipur Chief Minister Office in thugu ahitia jouthu in phongdoh ododal na in Committee on Tribal Unity ko tulam kai na in kangui khopia mipi ki phinna mipi ki zot na rally an ne win puthang na samovin zolenal thu na seijing hong ado win justice ki khongai sa hi Justice ki bolpi lotina hi Security Advisor Kuldiep Singh le Secretary to Chief Minister NGO Free got na pi hi hen sule kukilen demand ka bol vetin mi pi hon khuthang na samovin sule kangui di si hingin zong memorandum khat an piu vi thalam September ni sim som ni lenga jinglam nidan khale minute som thum lenga velchun senapati muna kolte lain Sri Pasupati Nath Mandir chu Melhet lo hon hal hading an go vetin chuchi Mandir Secretary pan thuphon an bolin ama pan seida Mandir Committee hole local CSO ho sule Police Department hole District Vice ho to keu thla na kanei tawin mi phalo ho chuchi Mandir bulu ho chu Police Department hon District Administration to CSO ho to ki thua ki mando te ding hitin an ki thi movin chuti hi ji chun mi pi hon social media la ho a Thudi lo ho the thang te hi win tin chuchi Mandir Committee in nge na an bol win chule koi to bang phalna beya hichi Mandir ki hal na thu ho the thang le au ma hi le aman mo ki po ding hi tin zong an het sa taw vi police on chuchi Mandir ki hal na chungchang thu achun FIR an sulut taw win mi phalo ho mat do na dingin hulchil na an pan taw vi mai thei mizo minal hon social media la ho a chuchi Mandir hal ho chu ku ki te na ngo ki win anuoi sungwa jobulom to hongping do tha mai thei hon imphal kopi sunga bengo beroda bulu ho jong chu kuki ho hena sa sa nonga o hi milong ho jong mai thei ho masanga upungam lo hila jingwang win mai thei hon ki chep nan anei jingwin sek mai gas plan muna gas ladinga gachi milong truck driver khat chu mai thei thing loi mi UNLF phone an avo win a tu khat a khet thla pi win a tu ni a khet long pi win nang hon kuki ho me chang sap lai na bol veti UNLF phone avo pau milong driver pa chu wilubo maren mai akitin umson gas agency te driver hi security force on thobal district tekcham maning chinga konin galmancha 7.62 mm SLR khat la magazine khat SMG carbine ni la magazine ni .32 pistol khat la magazine khat 9 mm pistol khat la magazine khat 51 mm mortar para bomb khat Number 36 HE grenade li le galman cha adang tam ta anaman do win chule sungpi district hop sung nalon khusunga kunin zong security force on pumpi alin ni le number 80 grenade ni anaman do vi chukit le security force on police gamgi bonjang mola kunin 7.62 mm ball action sniper khat le chuchi rifle la kitu 9x scope khat pumpi alin khat 12 bore single barrel khat .32 pistol khat le magazine khat Meilo kezini le akiagi mei chang som ni lenga le redo set khat anaman do vi thuso ichan hin akichai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha